urukiko rwo muri Libya ku munsi wo kuwa kane rwategetse ko umuhungu wa Muammar Gaddafi yakwiyamamariza kuba perezida nk'uko umunyamategeko we yabitangaje mu cyumweru gishize. Komisiyo y'amatora yari yavanye Saif al-Islam Gaddafi ku rutonde rw'abiyamamariza gutegeka Libya. Amatora ya tariki ateganijwe ku ya 24 Ukuboza uyu mwaka. Ubujurire bwe bwatindijweho iminsi mike mu gihe hari abarwanyi bari batambamiye urukiko nk'uko ibiro ntaramakuru by'Abongereza rubitangaza. Kuwa kane kandi komisiyo y'amatora yavuze ko abantu bitwaje intwaro bateye ibiro by'amatora 5 mu burengerazuba bwa Libya bakiba amakarita y'itora. Hari ubwoba bw'uko aya matora azagenda kubera imitwe itwaje ibirwanisho ihanganye mu gihe ariyo mahirwe akomeye mu kunga ibice by'uburengerazuba ndetse n'uburasirazuba. Urutonde rwa nyuma rw'abakandida perezida ntabwo rutangazwa kubera ubujurire bwa benshi mu bangiwe kwiyamamaza. 2598 bari batanze kandidatire bo barangiwe. Saif al-Islam wari warakatuye urwo gupfa adahari n'urukiko rw'i Tripoli muri 2015 ku byaha by'intambara mu gihe cyo guhirika ubutegetsi bwa se bwari bumaze imyaka 40 n'umwe mu bakandida batavugwaho rumwe ushaka gutegeka Libya. Ashyigikiwe n'abanyalibiya bari bakunze ubutegetsi bwa se wakuweho muri 2011. Libya ikinjira mu kaga nyuma y'uko umunyamategeko atangaje umwanzuro w'urukiko. Abamushyigikiye bigabije imihanda hitwa Seba bajya mu byishimo nk'uko Reuters bivuga. Gusa abandi barimo n'imitwe yitwaje ibirwanisho bifite ubutegetsi mu bice runaka ntibashaka ko agera ku mpapuro z'itora nyuma y'intambara ikomeye barwanye yo guhirika se. Gutaramira urukiko rwa Seba muri iki cyumweru byakozwe n'abarwanyi ba komanda w'igice cy'uburengerazuba Khalifa Haftar byerekanye ko amatora ateganijwe nayo ashobora guteza imirwano y'imitwe yitwaje intwari ishyigikiye abakandida bahanganye. Haftar ufite umutwe wa Libyan National Army ugenzura igice kinini cy'uburengerazuba n'amajyepfo ya Libya nawe ubwe ni umukandida muri aya matora, ariko uwo mutwe akuriye wavuze ko abarwanyi bawo batari batambamiye urukiko ahubwo bari barurinze. Polisi ya Uganda yatangiye iperereza ku rupfu rw'umupolisi witwa Sergeant Emuria Jideho wishwe arashwe ku munsi wo kuwa kabiri ndetse yamburwa imbunda n'abantu bataramenyekana. Uyu yarashwe ubwo yajyaga ku kazi ke ko kurinda urugo rw'umwe mu bacamanza b'urukiko rukuru ahagana saa 9 z'ijoro mu karere ka Soroti. Polisi ya Uganda yatangaje ko ikomeje iperereza kuri ubwo bwicanyi hanashakishwa babigizemo uruhare bahise baburirwa irengero. Mu itangazo yasohoye polisi yavuze ko uburinzi ari umwe mu mirimo y'ingenzi ya polisi ndetse nta mpamvu n'imwe ubugizi bwa nabi nk'ubu bukwiye kugirirwa abapolisi n'ubwo impamvu z'abagabye iki gitero zitaramenyekana, ndetse bahamya ko ari ubwicanyi bwari bwagambiriwe. Ubu bwicanyi bubaye nyuma y'igihe gito muri Uganda hagabwe ibitero by'iterabwoba byagabwe mu murwa mukuru Kampala bishinjwa umutwe w'iterabwoba wa ADF. Ibyo bitero byishe abantu 4 barimo umupolisi bikomeretsa abantu 37, 27 muri bo n'abapolisi. Naho guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nuko yavanywe mu nshingano ze. Abagize inteko ishinga amategeko bemeje ko Theo Ngwabije aterewe icyizere kubera byinshi bamurega birimo imiyoborere mibi. Iyo nteko rero yateranye kuwa kane mu gihe hari ubushyamirane hagati y'abapolisi na rubanda hanze y'inzu ikoramo mu mujyi w'iyi ntara Bukavu. Inteko yari irimo abadepite 33 muri bo 28 batoye bemeza ko uyu mudepite avanwaho. Kivu y'Epfo yugarijwe n'ibibazo by'umutekano muke uterwa n'imitwe y'inyeshyamba ishingiye ku moko cyane cyane mu misozi ya Fizi, Mwenga, Minembwe, Uvira ndetse n'ahandi. Mu kwezi gushize umujyi wa Bukavu nawo watewe n'inyeshyamba zashatse kwigarurira zikaneshwa n'abasirikare ba leta. Imirwano yaguyemo abantu hafi 10 bose muri iki gihugu. Na mu bindi bihugu biri kugenda bivugwa nuko chancelier w'Ubudage Angela Merkel yasezeweho bwa nyuma muhango wa gisirikare mbere y'iminsi mike ngo ave ku butegetsi amazeho imyaka 16. Merkel azegura mu cyumweru gitaha aho biteganijwe ko azasimburwa na Olaf wari umwungirije ndetse akaba na minisitiri w'imari.
Olaf uyobora ishyaka rya SPD mu Budage biteganijwe ko azarahirira inshingano nshya nyuma yo guhabwa uburenganzira n'inteko ishinga amategeko y'iki igihugu. Umuhango wo gusezerana Gerard Dorothea Merkel wiswe Grober Savenstrich wabaye kuwa kane tariki ya 2 Ukuboza uyu mwaka wizihijwe hacurangwa indirimbo zitandukanye zirimo izo mu myaka yo hambere ahagana hafi mu 1960. Itsinda ry'abasirikare niryo ryasusurukije abawitabiriye mu kumushimira umusanzu we yatanze mu kubaka Ubudage. Uyu munyapolitiki wavukiye mu mujyi wa Hamburg yahawe icyemezo cy'ishimwe mu ijambo rye. Merkel yavuze ko ibihe yamaze ku butegetsi byamugwa ariko byamunyuze ariko umwanya yarariho wari mwiza. Yashimiye abari kwisonga mu Rwanda n'icyorezo cya COVID-19 nk'uko igihugu cyashoboye kubaka urubuga rw'ibiganiro binyuze mu mucyo kuva mu myaka 2 ishize. Merkel yasabye wamusimbuye gushakira ibisubizo bimwe mu bibazo byamugoye ndetse anamwifuriza gukomeza kuganisha Ubudage mu cyerekezo kizima. Merkel afite imyaka 67 asigiye Olaf inshingano zikomeza kuzuza hanini kubera uruhare yagize mu kuzamura demokarasi y'Ubudage. Abamunenga bavuze ko hari ibyo yakoze ariko hari ibibazo byinshi asigiye uzamusimbura. Muri Nzeri uyu mwaka nibwo ishyaka rya Angela Merkel ryatsinzwe amatora yo ku rwego rw'igihugu yegukanwe n'ishyaka rya SPD rya Olaf wari umwungirije ndetse akanaba minisitiri w'imari mu gihugu cy'Ubudage.